Ubwansu bw'umuguzi. Omwancho muri ya television ya Ndizi TV naendene litukolinde etukumira na SMS ya mangana maya litukolia Jumamosi eboigo chinga kito chikonyora mangana maya ahiyo twabere toko bekirwamo nabasaki baito obatarire chinsinyo cyonsi cyorogonkorwa gusi na kwenekia bunango kobekira bale amo eliyo nyare gokumanya sinchire ndonge kigima onobono ni gonte tekwera libageri gokwarigania sinchire ndonge kigima eliyo onyare kwemanya mono boigo inyoranga rero ni litukule Jumamosi chinga kicho murobelyo obweke umbu ino murobelyo gokira kila lituko lya Jumamosi na boigo lituko lya Jumatano Chinsa Isato nenusu chabotuko sobotuko bolero nigo tumubwate honorable Dennis Mosoti oyore omurai ibwa saikuru se county ya Kisii oyubono nerto chikokwana amange kigima igoro ya mangana yabasa onyorenga ekerengo kemerongo etano nibiri na isano igoro yemia asabanto chi milioni ya meronge nene isano na isato kolengana na census ya koletu mwaka wichiru wibire na ikomina kianda nigo ekoro kibuna basae nigo bara bange kigima yani nigo bara 75%. Ekero bachiramo na kuyarigania kigima nigo bara leta moncho ya manene kigima kurende ebintu mbirororo biri bigendrete kubairania mahiga ayo na yanda mange igoro buna basae baguchigosoa samangana siasa na rutora kwanire emagaroba yabono bono nigo ndete kwereri bageri nkwarigani no moyo murabu kigima ekero chie ikire Chinsa Isato nenusu omagani yo nachiko wa mahiga na intu tokwane kigima igoro yayo mangana magia nigo toko ya chaka segekegeke kerebusio Buya kigimu mwancho morigelia bu television ya Ndizi TV mnanagotebya na mangana magia sinchira yoboikirano olio gonkonya egokoletera mangana ya magia sinchira yomuno bwimanyiro olio nigakoro kwa Joshua Outa na incheni gonkoro kwa John Kebati mangana magia sinchira yoboikirano Abakristo nigo bagendrete bono asili tukolia kabere igochingira moyega bwe Basaka imeje county ya Nyamira Igo basangire kanite asi Paris ya Rangenyo bakorawa na Father Bernard Ongeri mosa kitokura se county yo job mangi nigo aige tororo koboyo mobo na bigo kwarigani dio robotiro kubwatia asenchera yobikirano Ekero abakristo basangerekana ensengima kuinyora lituko Yesu abete okobambwa omusaraba ime county ya Nyamira abayegenwa bekanisa yege Katoliki ya Rangenyo mbaro bekana ase obonge Father Bernard Ogeto Nyangeri kuruase Paris ya Rangenyo nate balituko elina lya bakristo bakwe inyoli igoro yobugima bwa Yesu Kristo litukeri nigo to kwireneria liboli elimorioka na liboli nigo lirenga why should we carry our crosses na sikitogweneta kubugoli mesalaba yaitu litangani kigima okubugoli musaraba Nogo chika kwa Yesu Kristo mwenyene asebonsi abatageta koba abatunyeni ba Yesu Kristo. Nasaba bakenya kubogolerania emesigo ase obogima na komenya ase obwanchani. Asenge ncheye kirisike ukulira abantonga intukwiranira koba buna Nyasaye atutungete na kubugoli kinkiaye ntuboneta koba eamate yabantu bakorototana eamate yabantu bakobogolerania Eamate yabantu bagosunsurana na komenya se obomo
ikiagera ama okwamerera ninkororo konene abantu asa abantu ensemo y'obochori nasegeta abarayi gokora siasa ase omorembe n'abarayi bari barachikobu bancherane kobu intuo naye ayatogwikirani magana yaitu uyo orayikirani noyo nasikio kubanga imipango yokwenda kumusunyunta ose kwenda kumuserera ikirari cyayekera akora ibintu byaye onye kole no umayenga n'umuntu omuyole karuribaga abantu bagwakire kingo bibareste bibirengerera biyawo bwete nekero gwakorire irana gukiye kanisa ime watebi nyasayenga nyasawa nembi yamana siri tukiri kwanga naende nakwanire bono tiwonja kwa wakolekani nasaba abwatani ao kobwaterana erinde gokeya omosigo bw'obugima naende inyura muri bintu ibakonye tari ebyawo boka ikishenchiro cy'abantu abanga bankurugabo igo onye ntokorengerera buya twebekamo naende tokore emiroberi yokonyora eamate y'abantu bakorengereria igoro y'obugima bwoyonde nkoriana tole ege station kya Ndizi TV kyabaganiri abakenya bonsi epasaka engia kurwase county Nyamira ginko reporter ya Ndizi TV Joba Maangi Igotigana na roboti oruo kurwase county ya Nyamira nigo tukurena wekase county ya Kisii obocho lyoboke kurwase kiama kya UDA obwakorekana bwangweiga nigo bwatogigwe na bake bababui abo banyora ticket kurwase county ya Kisii omusegeito Brighton Makori na bwatoroboti oruo asenkera ijoboikerano magega ye kiama kia UDA kwario ni obochori oboke ase county ya Kisii bali babwete ase obochori obo nigo baesokire na gotogi ekiama ekio ase obochori obuya bwakorekanete abo yanyarekanete tugatwara mchujo ereye kene n'abantu baminto bagasoka bakangakira chikura na washukuru sana tegwakira epati yaitumbu ya mono sengencho yokoro obochori butabwati biasness na obochori bore obuya sana keranga ya mone sengencho moitabete UDA nande mokangakira chikura ncho mwanyene nganyara gweti tegwakira abantu baito bonsi ya mono abatusikanete ase chikura cha muchucho mono County Returning Officer, Constituency Returning Officer, and his staff. Esao kolio bochori bwari ngubuya. Nigo bono batebire buna nigo basemerete buna mbachikubwa ase chikura kire bosio. Bwateranire gekeke gyonse. Ane ndori chigotigana. Gokerwanira dore kerogeke na bono nalisa bali achakire yo kubori chikura. Nande ntagete mombo atesie ase chingo chino ime mombo atesie aso morembe mombo atesi ase krengencho. Bakire nende mbiyamo na sengencho chikura twagete cyabete cyo morembe ntutware tishide ndeyonsi bantu mbarwaneti ondeta umiziri tugakora chikura cyo morembe paka chikaera batwairwe ebirugebi manyoncho mweshimiwa George Bibao se wodi abukumonge ninde tayare okorera abakumonge gasi ekero nachorirwe nigo bono batogire ababwatani be kiama kya UDA ase bababorire una bajikwena kimuna ngo basira bari gokiasa matuko alebosio ntagete gwakira bagitutumbu ya mono esengencho bancheranire nga inche buno mwana obo Jafet Mukaya Nyakundi nga mpeperushe ebendereye ya UDA nande nagokera abantu baminto bagesuwod asengencho yobwanchane buya mwangorokiri boigo nigo batogirie umurai bwe kiamekyo ohinere obwateganga yoko umurai yogatana sensetu ya Kenya ase boigo basemerete buna nachikonyora chikura chisaine kurwase county ya Kisii ande togote yo umurai to William Samoei Ruto nga ngomoso kitore na nero koba omugambie ito ogatano esense yeiga kenenge yo nande gego chigotobwa nane ndorgo chikoibe rukura ndore na nyasaye na ntomadenga nyasaye nare na intu tubwatane ni kiama gitu ya UDA torigerie president yaito William Samoei Ruto chikura naende ngosabira abaminto ababonsi twairu certificate toirane ground tokore mobilization torigi chikura erinde county yetu ya Kisii totware biroge binge UDA ekora ono musike William Samoei Ruto buyamono nande nimanyetinga gusiga ntokore siasa yo morembe tokore siasa yo kuligi chikura cha UDA nande ntonyoro bubui buno butwanyorere nonya sekero kibo president
Igotigana na yubono serikali enene nigo yabwatukire gishilingi chi bilioni 5 uchase ji serikali chechi county erio chigo kine birengo byobocheno ahiyo nigakwanirwe no moigyo botambe kurwase wizara yobocheno musubati Susan Mochache ekeralenge imeye county ya Kilifi. UHC ni lengo lake kubwa ni kuhakikisha kwamba wananchi wanaweza kupata huduma za afya, na zaidi ya hiyo kuhakikisha kwamba huduma hizo zinapatikana bila gharama kwa mtu yeyote. Komiti ijekiombe ekiobochori bw'ikiama kia UDA ikobachagire kuringoria ali akorekanete chinsemo ekerobochori oboke bwakorekana bwangweiga nene mono ekorwase county ya Embu. Event that happened on the 13th of April in Embu. As a consequence of that event, where some materials were burnt and destroyed, we summoned 3 persons. One of them is Mheshimiwa Norman Nyaga, then Mheshimiwa John Mushiri Nyaga, and Mheshimiwa Margaret Lona Kariuki. By way of update, today, Mheshimiwa Norman Nyaga appeared before the committee for the hearing as scheduled. The committee was not able to proceed with the hearing because Mheshimiwa had not filed his response. So we gave him an opportunity to write down his response officially to the complaint, which he did. We are happy to report that we are now seized of that response, and we have scheduled the matter for hearing on Monday at 9 a.m. Monday at 9 a.m. we shall be hearing substantively the complaint against Mheshimiwa Norman Nyaga. With regard to the complaints made against John Mushiri and Margaret Lona Kariuki, they did not honor the summons. The summons were duly served as provided and prescribed by law. They did not file a response. They have not responded in any manner known in law to us and to the committee. So we shall proceed to make our determination and our decision on that complaint based on the material that has been filed by the complainant. Ababwatani b'ikiama kia ODM kurwase county ya Kisiaya nigo baburirio butreneri bw'ikiama ekio ekoiroro buchori oboke bwakorekana sensemeyo bakora wanu munyakirogo bw'ikiama ekio John Olwenjo asensemo ya alego usonga nigo batebire buna nigo bochori obubwente korurweria kabire elio konyana kobachora barayi buya ekiagera nigo bwabwatranitwe nobotutukano. Kulingana na election ilikuwa hapa ya Mchunjo juzi, wananchi ambao wako hapa Lego Usonga wanalete complaint yangu watu wengi kusema election ilikuwa pana free and fair. Na kama mwenyekiti ya party ningependa election na kuwa free and fair kwa kila mtu, si kuweka agents mbali alafu ile watu walikuwa hapo wengine wanafinya peke yao na agent hakuna haki ya kuona kila kitu naendelea mzuri. Na mimi kama mwenyekiti siwezi kubali watu nakuwa na chuki, kwa maana hii ni party kubwa. Tarehe 9 tutachagua mpendwa Mheshimiwa Raila Amolo Odinga kwa kiti ya president. Na kama watu wako namna hii na roho mbalimbali si mzuri. Mimi nataka free and fair election. Alafu watu kama mtu nashinda mwenzake anasalamia alafu watu nafanya kazi pamoja. Tunafanya kazi pamoja. Hiyo ndio msuri. Si watu nakuwa na chuki mbalimbali na maneno mbalimbali ya kuenda independent, wengine party ingine, mwingine namna gani, wengine nasema wewe piga. Abasubati kurwa sorogongo rwa Mount Kenya abakora wano mokonyi ubwo mugabana kurwa se county ya Nyeri musubati Caroline Karugu nigo batebire buna nigo baguchikumusira musubati Martha Karua uyo kurwe kiama ekia na Kenya ujikobo mokonyi bwo murai bwe kiama kia ODM asobomo bwazimio la umoja na bwe guchikobo mokonyi bwo murai bwense.
house, I refuse to iron shirts, and I refuse just to be a flower girl, a beautiful girl to be called during the photo sessions. So, you know, and we have gone through the struggle of my 3-4 years serving the people of Nyeri with Martha. And I remember this one time, I woke up one day and I said, you know what, for the sake of devolution of this country, for the sake of women of this country, I will take Governor Kahiga. Omwaziri w'serikali jiji county omusike Eugene Wamalwa nigabulira bamenyi be county ya Trans Nzoia kumusira George na tembe uyo kabere omutaniri bw'obulendi ku lwasorgonko rwa Rift Valley guchoko bomo governor ewe county yo ya Trans Nzoia chingaki ekyo nigababulire boyigo bamusira omurai w'ekyama kya ODM omusike Raila Odinga asobo choli bole busyulia chikobo murai bwense. Sasa watu wa Trans Nzoia, mimi ni waziri wa ugatuzi kwa serikali ya Kenya. Na nimeenda kwa wizara ya ulinzi, lakini rais amenirudisha kwa wizara ya ugatuzi. Na nilifikiria nitarudi wizara ya ugatuzi nipate mambo yamebadilika. Lakini nimeingia nikapata kaunti nambari 47, namba Musiembe ni kaunti ya Trans Nzoia. Kweli si kweli? Na kwa miaka 9 Ford Kenya, ninyi mmewapa nafasi kuunda serikali ya Trans Nzoia. Kweli si kweli? Tumeenda pale tukaangalia hospitali yenu ya rufaa. Miaka 9 hatuna rufaa hospital, ninyi bado mnaenda Eldred Moi Referral. Kweli si kweli? Tumeonyesha baba stadium ya Kitale. Mimi nimefungua stadium ya jeshi imeundwa na miezi 16. Haki ya Mungu Kitale sasa ni miaka 9. Stadium imeshinda Haemba na serikali ya Ford Kenya. Na wauliza watu wa Kiminini, mnataka hospitali yenu iendelee kukwama? Stadium ikwame? Soko zetu zikwame? Mnataka tuendelee kukwama na Ford Kenya ama tutembee? Mwaka huu, kwa uchaguzi huu, ule unabii wa Elijah Masinde unaenda kutimia. Yaliyotabiriwa miaka 60 iliyokwisha ya kwamba siku moja uongozi wa Kenya utakuja nyumba ya Mlembe. Utabiri 100 days of Baba's government. Mtaona tofauti kubwa zaidi. Ndio sababu nasema hii ni mapinduzi. Tunataka kuhakikisha kwamba Wakenya wote wanapata haki yao. Mimi nilikuweko wakati walikuwa wanapigania uhuru. Walisema tunataka mzungu atoke, Mwafrika ingie, tupigane na adui yetu matatu makubwa: ugonjwa, ujinga, umaskini. Sawa? Sasa mpaka wakati huu bado wale mwanchumurire bono nigo twikira sensemo y'ikigosori na chingakiechi nigo tuchiko mwalibaga Captain 001 oyo manigarite buna Steven Demo eliatumanye kurwa sibrubo iby'ikigosori Nengakia ntambe nigabanga maitebuna ama minyoko bakubwati bali abanene bali bakuja baligererwa senior team asense ya Kenya kulende asorongorwa gusinto bwatebye gwebinge byama minyoko nabangiriko bagente buna ama minyoko negachageta asorongorwa gusi gwetera abanyoko nabo mantika mayoro bachagete ko rwenseme bakayigure bisiria sabange bali banyarire gwesa na ama minyoko na konyara konyagendereri talent yetu kurugusi arenge strong sana kurumaga nechinga gichiri cha kurumaga cheto paka twekeire bonoga ya bere wiki ase nabagusi Lero igango chema se mokorwa ase training camp ya St Peter's keberse ndabe ngo sanganero ibwata maigiro ya bana inse myaka 20 under 20 na inse myaka 13 under 18 batebye savari yabo abagosori babo inkikerige ko bawo moyo na inkikeri bakonyara gwetuma natagite training ya since from 2017 bako mwako yo na boigo na training ya myaka menge lakini nindo cha matunda na matunda ya
aikanjira asira lakini asemeroberia Nyasaye nanya bangete nagendere abana aba turi kuberesa n'ekiboko ekiagera ayine mang'ana kuri ku talent tenge punishment ngochinde nabatana na kurwe punishment yakwegwe ali skuru onjokane kwande kigosemara sita gosemara gatatu erine punishment iga nkwanda namubekanse namuoroki obuya namorendera namuorokiro rauno yanyokire rauno yanyore chibasi kingana nere nguna komosomi abeguno yo namuoroki asebicha samari tangor gugir batinyamao school St Peter's Keveresi bona kote form 4 so moko libueta na tuenganda 20 e final na beta number 5 ere ya mixed ninja na nyete ageti na na nyetanga niti I think mistake na kote mekeigo sai na change sai ningi bangete mwana mute yora ndabosyo Ugosaba kwa bobono nase ababwatani be serikali konyora gwesona na barabu kwene kibuna SMA ya St Peter's Keveresi serikali ya county ya Kisii kunyarere konye sirese ngenjoni gere gati ye chikambi chinde Isato ya Sorogongo wa Kisii county na gati ya chirichiko kolibu ya sana asensemo ya South Nyanza esemo ya Kisii ensemo ya Nyanza region nonye Kenya asobwagale asabana basabire buna baise kwegu ogosiro kuyagwetire bereberia serikali mbanyale goikeria mange ngomnyoka 400 meters hurdles na bwana takano mako yo France bateso lia matemu ngasheke bitini nyoikibangwenda kati ya bana bali bakoro kigwe gosoria sensemeye abange amba bwata marora mange buna bakonyara gotoerera mono endo yo kuranga gumna sprinters Ferdinand Umanya nera mono kora video chae nera mono bwate binta akora nandi mono na baire chi meeting chinyinge echiko meeting bachire barorera abantu bari barabakongu baminyokanira barabu banyorire namba ariko banyora bagokora na barabu bairanire babwata omoyo omuya mono nandi babwata omukisana naga training kinde school na bwate bindo bibera at the same time batwani na kore school asemia ke erochimotu ni nyaringo shine mono wetani boniga aso mwako bwera na mnyote 48 seconds 400 meters sai tinga maswasi na kire mande na maya abana bakoro nsema ngende buna junior category buna sama tukarache manyale ko bacingana ngani ko Sorogongo rwa Gusii baranyale ko imoki ebendera yense ya Kenya igoro asama meriya maminyo kense ngima Kuripoti regeta seni kia Ndizi TV kurwaiga asege tigi ya summit age gutokemea ward ya summit mokwerero bobasi constituency ne county ya Kisii Elietaliane Ndemo Steven Mwanchu muligelia bano kerondoche chidega chiane chia chire segi kagitali geke ndoche angete kemerongevere naisano ne mokolengana nensa yane na chuchi aitire igoro Chinsa Isato chimweroba yabono kagitase bono na hongora ikelia bwa mangana Amayia na gotebia ni gotole na Dennis Mosoti oina ndo manyikanete buna embura embe igaro mo raibwa basae kurwa se county ya Kisii ayo na yanda mange bano tuchukwa ni makaroba yabono igoro yeli bakalia basae ase oburai hambo igwa mangana mange alia gelire abasae bayira nete maiga okoboro kwemeremo nebintu binde binge nyoromna nagotebiri tangani